بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usul salasa ting aslu gemacca ekulevegen wa foi alima Muhammad bin Abdul Wahhab liuwa fawa agida ge me muhimmo fotuge tereng foratama aslu mihar miwani algon menda bayan kureifa ei tibage rabbaki kobahi dengege fahum mere meati devana aslu musannif rahimahullahu ta'ala vidalwani al aslu thani devana aslaki ei nuwata devana usulaki ei iza qila laka ma dinuka tibage gatuga mihako ahafi nama kobahe tibage deenaki faqul dini al islam bunashe timannage deenaki islam deenaki bahuge kota balaruga deenuge maana ade kiyaman teri umuge maana deenuge दीन इस्लाम दीन व्यसदी हिंद दीन तक दीन के लफ्ज़ की अरबी बाहुगा बाकी मानने के बेनों को राइचे एक गिना गोता की अदियान दीन ता एम दीन के माने बला इरुगा मीहुं यतिगादु को गबूल कुरा कंत तके हिमेने इच्छेंगे ऐ राबुगवा कंदत्ता का आदि हादुरगवा कंकमे एमीहन दन्न गबूल कुरा कंतत्ता का गुलिफावा एच्चे हेमा दीने बुनीमा तफातु दीन तंगे बहुरे इस्लाम दीने की वेस दीने आदि एहन दीन तवे से बहुरे दीन तवगे तेरेगा देबावतिगे दीने बहुरे एवतर की समावी दीन माने की मतिम बावले विधि एक तेरेगा मिहिमेनी यहूदींगे दीना ईसाई दी ए तकेति बदलूमुगे कुरीगा इंजीलुगे मच्च नोद तौरातुगे मच्च बिना इफावा दीन की अल्लाह बावले विधि एन्नमोस यहूदीना नसवारांगे तकेति मियुगा मिल्ल बेनुमा बदलु कुरी अदि कीरत कुरान बावलेवुम इस्लाम दी बावलेवुम कुरीगे होरिहा दीन तके मंसूख होवेगेन दिए एमा ए समावी दीन इलाही हजरतुम बावले विदीन ता देंगे बहुरे मीहुं अमिल्लें हदा फहुन्न दी मिसाल का बुदु दी हिंदुओंगे दीन मेंगोस तफातु एकी वत्तरुगे दीन तंग इंसानु एमीहुं अमिल्लें उफद्दा फहुन्न इच्चहि एगे विष्णुन तका फिकुरु तका एमीहुं अमिल्लें हदागेन उले इच्चि एमा तफातु दीन तंग एबोरे दीन तवगे तेरें हग्गु दीन की इस्लाम दी एमा कव्वलुगा कोरेवे म्यागंडु तिन सुवालुगे मच्चम मिफें एकुलेविगेन वा इरुगा देवण सुवालक मि ओन्ननी कोबातो तिबागे दीनकी तिबा दुनियागा दिरिहुलुनी कोन दीनेगे मतीगातो कोन दीनेतो गबूलु कुरी कोन दीनकतो अमलु कुरी एमा ए सुवालु गे जवाबु मितामि अन्ननी तिबाया मीहक सुवालु कोफिया तिबागे दीन की कोबा है कौन जवाब दें भी विदालवनी फ़कुल जवाब देशे नवत विदालवासे दीन अल इस्लाम तिमन्न के दीन की इस्लाम दीन वहुवल इस्लाम वल इज़आन वल इंक़ियाद इलल्लाहि तआला देंगे के फ़होगा मुसन्निफ रहमहुल्लाह ताला इस्लाम दीन बुने देवनी तिमन्ना के दीन की इस्लाम दीन बुनारे देंगे हम भी इस्लाम दीन की कोबा ऐ बोलमा कियमन तेरे ओमा आदि एमीहा तबावुमे
එහෙම ඒ දීනුග ඔය ගොත බෝලබා කියමන් තෙරිවේ අංගවා පවා ගොත උලෙමුන් කියමන් තෙරිකන් අදා කරමුන් දියුම් එයේ ඉස්ලාම් දීනකි එම ඉස්ලාම් ඒ ලෆ්සු නෙගී ෆෙවන්නේ ඉස්තිස්ලාම් මානේ කි බෝලබා කියමන් තෙරි වෙගතුන් එහෙම ඉස්ලාම් කමුගේ මානේ කි බෝලබා කියමන් තෙරිවෝ මුස්ලිම්ගේ මානේ කි බෝලබා කියමන් තෙරිවා මීහා කොම් ෆරාතක හිද්දී ෆරාතම් මන් අල්ලාහ් කියමන් තෙරිවා මීහා එකලාංගේ එංගිවි ගොතන් උලේ මීහා එකලාංගේ අමුරු ෆුළු තකන් කුරිහමය බෝලබා මීහා එකලාංගේ මනාකුරවි කන්දත්ත කොන් දුරුව ගන්න මීහා එමීහා කි මුස්ලිම් එම්විම ඉස්ලාම කි හගීගි මානාගා එමීහා එම්විම ඉස්ලාම් දීන කි එයි කියමන් තෙරිකමා බෝලෙඹුමා මේ කංකං කම් බයන් කුරවා දැන් මුසන්නිෆ් රහිමහුල්ලාහු තාලා එබේ ෆුලාගේ ආදාගේ මතින් අමිල්ල වාහක ෆුලත දෙක්කෙමුගේ බදලුගා ඒ විදාලවා එච්චක හොජ්ජයි නුවත දලීලු දෙවනි ඒගොතුන් දීනකි ඉස්ලාම් දීන් කමුගේ දලීලු දෙම්මි ගෙන්නවනි විදාලවනි වත් දලීලු කවුලුහු තාලා එකමුගේ දලීලකි අල්ලාහු තාලාගේ වහී බස් ෆොලේ එහෙන් විදාලවෆා ආල ඉම්රාන් සූරතුගේ නවාරවන ආය බයන් කරවනි ඉන්නද් දීන ඉන්දල්ලාහිල් ඉස්ලාම් හම කෂෝරුන් දීනකි අල්ලාහුගේ හසරතුගා ඉස්ලාම් දීන තෆාතු දීන්ත දුනියගේ බොයි එහෙන් නමස් අල්ලාහුගේ හසරතුගා ගබූලු වෙවිගෙන්වා දීනකි එකලාංගේ කබූල් කරවා දීනකි එයි ඉස්ලාම් දී එහෙම වර සාෆුකෝ කණ්ඩේලිගෙන් එකන් එකලාංගේ වනි බයා කරවා එකලාංගේ හසරතුගා එකලාංගේ කබූල් කරවා දීනකි හුරිහා දීන්තකිගේ තෙරෙන් එම්මෙ දීනේ එයි මැබ්බෙගෙන්වා ඉස්ලාම් දීන් ඒ දීනකයාගෙන් එදීන් ෆුරිහම කරවු මට්ටක එකලාංගේ එම්මෙ බොඩ ලෝභි වඩි ගන්නවා අලා මන් නබියා මුහම්මදුන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එදීන් ෆුරිහම කරවු මෑගෙන් ෆොනුවෙවි එහෙම වීම අල්ලාහ්ගේ හසරතුගා දීනකි හගීගි දීනකි එකලාංගේ ගබූල් කරවා හැම එකනේ දීනකි ඉස්ලාම් දීන් දැන් හැම ඒ විදාලුයි බස්ෆොල බාර් දෙබ්බම් වෙගෙන් ඉතුරු එහෙන් දලීලේ ආල ඉම්රාන් සූරතුගේ අඩ්ඩිහ ෆස්වන ආය බයන් කරවා ෆනි මං අල්ලාහ් වහී කරවා ෆනි වමන් යබ්තගි ගෛරල් ඉස්ලාමි දීනන් ෆලන් යුක්බල මින්හු වහුව ෆිල් ආඛිරති මිනල් ખાසිරින් ඉස්ලාම් දීන් ෆියවා එහෙන් දීනෙන් හෝදා ෆිමීහගේ කිබෑන් හම හිලා එකන් ගබූදුණු කරවෙන්නේ එමීහකු ආඛිරත් දුවහම් වාහුසි ගෙල්ලෙන වෙගෙන් වා මීහුගේ තෙරෙන්නේ එහෙන් වීම අල්ලාහ්ගේ හසරතුගා දීනකි ඉස්ලාම් දී එනෝන් දීනේ එයි එමීහගේ දීන්කම බලාෆියා එහෙන් දීනකන් උලෆියා වකින් අම්දුන් ඉස්ලාම් දීන් අවම ෆහුගා එහෙන් එවස් දීනක තබාවු මෙන්නේ එහෙන් හුරිහා දීන්තකේ වනි මන්සූ කරගා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ හදීස් ෆොලේ ගන්නනි මූසාගේ ෆාන දුනියේගේ හොන්නවි නමවස් එකලේ ෆාන ජී වඩාගෙන නෙවිහි තිමන් කලේ ෆාන තබායි වඩන්න වාස එහෙන් වීම අල්ලාහ් තබාරක ව තාලා ඊසා අලයිහි සලාම් එකලේ ෆාන කි රසූල් කමාගෙන් ෆොනු විබේකලේ යහූදීන්ගේ අනියාවෙරි අත්තකුන් එකලේ ෆාන සලාම කරවා අල්ලාහ්ගේ හදරතන් උඩ එකලේ ෆාන වනි උෆුල්ලවා qiyaam kaari වමුගේ අලාමත් හොගේ තෙරෙන් එක්කමෙන් එයි ඊසාගේ ෆාන අලුම් බලුම් දුනිය ෆාබා වඩාගතු එහෙන් නමුස් එකලේ ෆාන දෙම් ෆාබා වඩා ගන්නවානි ආ රසූල් බේකල කෑගෙන්නේ නෝන් ආ ශරීයත කෑගෙන්නේ නෝ ඒගේ බදලුග එකලේ ෆාන වඩා ගන්නවානි මේ උම්මතුගේ මන් නබියා මුහම්මදුන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ශරීයයි දමහට්ටා බේකලගේ ගොතුගා ඒ ශරීයයි තම් මීහුන්න ගෝවාලා එදීන මීහුන්න ගෝවාලා එදීන් බිම්මතිගා තම්ෆීස් කුරවානේ බේකලෙක්ගේ ගොතුගා එහෙන් වීම මිතාංග අල්ලාහ් බයන් කරවවනි ඉස්ලාම් දීන් ෆියවා එහෙන් දීනේ
ei yahudi din kama vies adina swarai din kama vies nuata insanun hadagen ule ehen dine kama vies hinduunge din nuata buddhistunge din nuata sikhunge din kama komme dine kama vies evves dine ki ekalange hazratuga hama hila emihege kiban ekan gabudunu korvene mane ki ei emiha salame kuranivi minju kuranivi amelige gotuga e nuwanege badaluga ena wahusi akhirat duahuga gelleni vegen wa mihunge terenne mane ki ena deenege gotuga duniyege ekuri kanta bekaro kamegge gotuga ve emihaya ena islam dina taba numuge natijage gotun allah tabaraka wa taala ge hazratun ena ya ogoba hagguwegen dan den musannif rahimahullahu ta'ala vidalwani wa huwa mabniyun ala khamsati arkan islam din edin binawegen bani fas rukunege maccase mi algon men emme danna islam diinuge fas rukun erukunta algon men war rangalan engemwane adi erukunta kan algon men warabboda samaluwe rakkateri wanje rukunta kike bonima rukunaki lawate afunna tunne rukunaki ei echen echige macca barosa wait misalaka rukunuge lafzu arabi bahuga beenun kon ule echen hifehettuma jaha fahunna mudiyaka nuwata tambaka echaka ves rukun beenun kore maniyaki e rukuntan netiya echen nuhunnane kolaka ema islam di sifa mi koreveni e din binawegen wani mi fas tambuge maccase fas rukunuge maccase ehmbima en fas rukuna rakkatere nuwa mi islam dinen nonnan nuwata ege teren errukonna emiha ihumalu wejjeya emiha islam din onnani atakan ariyala e rangalaka tedakan nohonnan rangalakan emiha islam dinakan nuleven ehmbima barabaran e fas rukunuga fas tambuga waruga den hifahattage miha huriya yar rangala samalu kandi yang amal kurima emihage deen barabar rangalan onnan ema ekamuga farwa koda kora minwaraka islam deenuga emihage e nisbak kodawamun dane islam deen emihage balikashi wamun dan ehem wegen vidalu fevani fas rukunuge maccase islam deen bina vefawani ei فرتم ركنكي أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فرتم ركنكي أي الله فيها حقوقك علىكم كرويهن إبس إله نواكما شاء محمد غفاني الله رسول كمال حكيومه صلى الله عليه وسلم إهم بما أي فرتم ركن مي شهادتك دي كلمة Allah ge kawan takan qabulu korma ekalange fiwa haggu ilaha kunwa kama hekiyuma man nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaki Allah ge rasula kaman hekiwon mi islam deenan algon menna wadeveni mi dorun laf evvima ekan hituge adin qabulu ko dulum kiya iqrar wege noniya islam deena kafen we wadeven ema la ilaha illa Allah ge mi kalime yaki hagigatuga hadisuga bayan kuraifa fadain ei suwargege taludani ei suwarge ya vadevigen dani e taludani ehmvima e shahadatuge de kalima furihamaya eyan amalukogge noniya suwarge kanwe vadiven bay mihunna hiwe fonnani timanna domatin shahadatuge de kalima kiyalima timanna huriha kame hama johne timanna swarge wadiven timanna komme gotakan ulun kama vias timanna ki shahadatuge de kalima kiya mihe kema timanna swarge bannan nuwata bayin hadis tawge ibade man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala al janna emihage emme fahu bahaki la ilaha illa allah kama vejjiya emiha swarge banname bayin mi honnan hiwe fonnani timanna komme gotakan ulun kama vias timanna swarga wannane la ilaha illallah timanna ba kiyame be fulunne muslime vejjiya emiha swarga wannumuge fursat
onnaane ehen namaves ege maane non emihan azabunu libene emiha kuri kusha azabu libene emiha ihmalu muge jaza emiha libigen dan anikka anekkolom bala iruga emihage hituga rangalu iman kame mi de kalimayan owejjeya emiha de kalima ede gotam masekke quran e de kalima buna gotan amalu quranena ema e algormen warabboda sahaga quran jehe kame mi foratama rukun den devana rukunege gotuga bayan kurawani wa iqamus salat namadu qaim kuru kirta qur'anuga eta tanegga namadu kuruman angawa febur wa aqimus salata wa atuz zakata tebama namadu qaim kurasha zakat desh wa aqimis salata li zikri timan allah ka matin handuma kuruman namadu qaim kurawash ema namadaki islam deenuge devana rukun shahadatuge dekalima dulun kiya hitugadin gabul ko islam deena wanumun emihaga maccan emme foratama lazim mikura kamaki lazim wa kamaki fardu fas namadu ada kur alan islam wa mihako namaduga kiya echi nenge kama viesves emiha namaduga harakat kuranji misalaka fatiha sure emiha ya dasfe netiya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah migotak kiyamum vesena rakwetta furima kuranji ema namadaki eyan evves uzure oy kamennu miha ko faharegga nidafa nuhelewuni nuwata gastaka anula miha handan netuni qur'ane kamenne ei miha ekamuga uzuru veriye ekamago heda hore gadave salamatun hure emiha namadu muslimako alane evves halaten nannan namadaki deenuge tabu namadaki emme foratama Allahge haggu tawge teren qiyamat duhun suwalu weve kanta namadaki balive uleerves daturu matigaves biruweri halatugaves huriha halate galgon men kurang angawafawa alukab qur'ane gotuga halata riya kurawalui kurawwa fahuri ekama kunu koffaru jessene evves gotenne ehma ewaruge bodu kame anika islam kama kafir kama demeduga wani namade hadis kurawa එහෙම වීම වර සාෆුකො මීහාගේ ඊ ඉස්ලාම් කන් සාෆුකො ෆෙන්න කමෙන් එයි නමාදු කුරේ මී කුරා මී හෙතෝ නුකුරා මී හෙතෝ බෙද එමිහා නමාදු නුකුරඤ්ඤා තිමන්නේ කි මුස්ලිමකේ බුනිකමුගා වියස් එමිහාගේ ඉස්ලාම් කමා දේතරක සුවාලෝ ෆෙදෙන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවා ෆාවේ අල්හදු الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر තිමන්නා මෙන්නා ගෛර මුස්ලිමුන්නා දෙමෙතුගා වා අහදකි නමාදේ namadu ala fimiha kafaruyi timwana rukune gotuga bayan korani wa ita zakat ei zakat dinu zakatuge mitanuge rukunege gotuga miyannani mudalu zakatuge terega waki wattarige mudalu zakat ada koramme jeni rana rissa adi fasa den viafari mudala goamuge bawattaka nam sufige bawattaka bimun konegen naga rikaz nuata khazana hsa adi me bayin ilmuringe rawya maadan fada taketi mi kala hchi takem mi onnani zakat dakkan jehe hchige gotu gahema e zakat dekkon ei islam din guru kune algon menge tere bay be fulon fitur zakat dakkafa waran hamajehi wadage betibbawa timanname mitibi zakat dakkagen shakkenne fitur zakat ki wajib zakaten ei waran nagalu kame ei rodage e ibadata alukama guligen anna zakat ema tuhuratan lis-sa'im wa tu'matan lil masakin hadis qur'ani miskinun deve kaayat kolege gotuga adi roda veriyaya kuraifawa kantakun tohiru megge gotuga onna kame fitur zakataki mitanuga mi anna rukunaki ei fitur zakaten no fitur zakat dinumaki wajib kame ekamaku mudalu zakataki ei islam dinuge rukunaki e zakatege wahaka kirtu qur'anuga bayan koravigen wa zakataki mudal zakat ema mudal zakatuga timage atuga nisabu hamavejjaya
misalaka faasa emin waran huri abwar madunuwe en aharu hama wejjiya ege salis ba kula ebba tauba suratuge fastolas wana ayatuga bayan kureifawa abbawatuge tereng bahanje ege tereng ebba dinas nuwata eki baabaya behikamuga vias ei masalenno dem yannani wa sawm ramadan hatarwana rukuneke gotuga ramadan mahuge roda hifu ei komme aharako effaharu ramadan mahu roda hifun islam dinuga rukuneke gotuga kandalu basawani dem yannani wa hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila kuladanakan libigen wa miha diuma taka kuladanakan libigen wa miha gefula gos hajju ema faswana rukune gotuga meti hajjuge mativeri alukan ada korum me alukan ada korumak kuladana kama warabboda guluwa famiyati ema ei magu amamu mihage sihhat tandinu devene tanavaskan emihage hurun fada sharutan ya guligen dan ehmema mitanuga mi annani islam deenuge fas rukunuge wahaka mikankan ada kurung algon menge macca komme lazim wane algon men islamun ge gotuga tibenya ei islam deen binawani mi fas rukunuge macca mitanga mi alukanta taka balala iruga tibe fonna faaha gawane bayin alukanta taka ki me hashigandum ekani ada kura alukanta misalaka namaz ki hame ekani hashigandum kiya eccheta ka harakat takinge macca binay fawa alukame me rodya kiwes ekahala alukame anibba alukama ki mudala guli fahuri aluka misalaka zakata ki mudala guli fahuri alukame ema muda dum waki minbaren eba nirenje bayin alukama ki mudala hashiganda deetcha guli fahuri ei hajj ema hajjuge alukan ada mi korweni mudawe seda koggen hama egota emihage hashigandum bes warubadi kama daturu kuruma mihuri hakame bes mige terega imenigi hagigatuga hajjuge alukama ki waran habat bodu islam deenuge mativeri kama bodu kama islam deenuge ta bavar shiar take e alukamuge terega himenigen wa allah tabaraka wa taala ge kawanta kamuge shiar eta tanigga talbiya ge sifage ya adives enon sifaga hama korvigenda war mativeri alukame ema islam deenuge fas rukun mitanga bayan koddewa famiwani mi fas kanta tibe fulun ge terengina be fulun egi wada gannawane mashhur hadis jibril hadis ge gotuga mashhur wefawa hadis uga mi fas rukun ge wahaka ade jibril alayhi salam insanege suraga war riti saaf hudu hedumegga mi wadaga ti wadagen nabiya sallallahu alaihi wasallam sahabi befulna ekko majlis kurabwagen innawanikom wadagen gotak wadagen kakufulu jehe gotak kurimatiga ishinde wadagen itur ekale pana suwal take kurevi sahabi befulun danna befulakan nuwa tire ajabu antari swegen emanzaru balahattagen ebe kalon evvesecche vidaluwan keri wada nuge tibbevi ei eru e zamanuga e rasuge ahuluveriyen nama ebe fulnen egunis nuwata durutanakun daturu ko faasiya e hedumuga ekahala asaru hunnane durutanakun akamuge evves kahala daturuge evves kahala alamat evves hedun kolom ves fennanne saafu riti hedun kolegga war riti kon honne bekala ko wadagen suwal take kurevvi nabiya sallallahu alaihi wasallam e suwal take jawab devvam wadagat ei ekalek fan eburi wadagatima sahabinna dannawani tibe fon ege wada gannawa toy ei kaakuka ebe fon ege wada nogannawa vidalwani atakum jibril liuallimakum dinakum tebamge gaata jibril lamin wadagen nebiye tebami honna deen unganna devvi kihine nabiya sallallahu alaihi wasallam ya suwal kurabban iman kamaki kobahe
නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ජවාබු දෙවනි ඊමාන් කමුගේ රුකුණුගේ වාහක සහාබීන් අඩුවස්සවනේ අනෙක් අනේ සුවාලු කරබනේ ඉස්ලාම් කම කී කොබාහෙ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ඉස්ලාම් කමුගේ mi fas rukum mitanoga mi bayan kurvigen dia fas rukum bone debbani eyye islam kamaki den sual kurvani insan teri kamaki ko ba den jawab debbani insan teri kamaki eyye tiba yang allah nu fenono kamuga vias ekalaange timaya ballawa wodigen wakan denegen tiba yang allah fenna fadan horigen alokam kurume den sual kurabani marabbodu suale kongira kunhe giyame ban vidalwani sual qurami haya pore boda sual veve farada katti kamuga mawlumat enneti ei qiyamata ki allah ge ilmu ga wakame jibril ge faana bese gi wada nugannawa ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam yabbes egi wada nugannawa kame ehen namaves qiyamatu ge bayin alamat नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फुड़ोगा भाई कुदी अलामत बयान को दिव्वी एगे तेरेगा वरंग आदा के निकमति हालुगा बकरी हुई हप्पा उलुनो एमी होंगे बेस्तानवस कमेन्ने मीहों एबा मीहों बोडति मुस्तदिंदा बोडति इमारत होगे वेरिन्न बदलुवेगेन दाने कमा अदि दारिंग मैम बफान नुकियमन तेरिवेगेन दाने कमा मिफद बयिंग अलामत बयान को दे ए हदीस गवेस मी fas rukunuge wahaka bayan kurevigen asfavi den musannif rahimahullahu taala mi vidalu vi fas rukuna dalilu bigennawan al imam muhammad ibn abdul wahhab ge khassa kamaki wara boda qur'ana sunnatun dalilu devwan wara boda masake pul kurabba amilla wahaka fuluta tibe fulna fahaga wane ferunin suren pedigen waran amilla fulu wahaka nudakkawa beenumwa wahaka fulu ekani den eya vidigen allah ge kalam fulun dalilu dakkawani egotum balaru islam deenuge fas rukun kan onnani bayan kuruma fahuga e fas rukuna dalilu demme bayan kurabani furatama vidalwani fa amma dalilu shahadati fa qawluhu ta'ala e furatama e ala shahadatu e dekalima hekiyumuge دليل كي بدال وني قوله تعالى من الله وحي بس فوله دليل كي اي آل عمران سورة کے اشار ونا آية الله وحي قربا فني شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله تبارك وتعالى هكذا وديكم فايواني ekalaange fiyawa haggu gotuga alukon kurve ehin evves ilahaku nuwakama adi malaikatunna ilmuge ahulu verin ves hekive wadagen fai wani ekalaange wani adulu veri kama ekkon kaimbo odigenne ekalaange fiyawa haggu gotuga alukon kurve ehin evves faraten nuweye ekalaange gadafadawanta hikmavanta ilah eba mi ayatuga eba bayan kureve furatama baage wahak allah tabaraka wa taala fiyawa haggu gotu galakon kureve hen evves ilaha kunwa kaman hekiyumuge dalil allah ekaman hekiyu wodigen fa malaikatun ekaman hekiyu wodi eki wadagen fa ilmuge ahulu verin evani ekaman hekiwe wadagen fa ema e ekamuge dalilege gotuga bayan kurvani din devana baya hekiyumuge devana baya ki muhammad sallallahu alaihi wasallam yaki allah ga rasula kaman hekiyu eme ekamuge dalilege gotuga musannif rahimahullahu taala ginnawa fimwani al ahzab suratuge 40 wana aya nang allah wahi kurva fani ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin muhammad ge fan noveye tebami honge bodati firihenunge tere mihegge bappa kamuga walakin ehne kamaku ekalek fanake rasulallahi allah ge rasulai wa khataman nabiyyin ekalek fanaki nabi kan khatim kurevvi
sahibay ehem wima mitanuga sorataba nafi kurabba fevani evves bodu firihenegge bafakale noone ekalek faana firihen darikalum libwadage ehen namwes toppulu iruga wani duniya du kurabba engi wada gannawane e darikalaki ibrahim ekalek faanuge umur fulu waran hagu ga umur fuluga man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge appul matiga edo be dari fuluge furana gendel nabiyya sallallahu alaihi wasallam edwahu kiret korebbi kariga honne vi sahabi befulaku dannawani allah ge nabiyyae kalek faanuges kiret korwani toy ede kalek faanu dannawani lolum fen aadiye hitan asaru kure ekamako allah tabaraka wa taala ruhigodi nugannawa ebbes ecce timannage dulum bere nukurana e ibrahime tiba timannamen duko fadati timannamen ekama hitama kurana allah tabaraka wa taala ge qada gadara man nabiyya sallallahu alaihi wasallam furihama iman be e hiddati halatuga ekalek faanu ketteribe wadage ehme ekalek faanu ge evves dari kalaku bodu firihenegge magamanwata e umra fora fai nuwe e fahuga ayatuga bayan kurwa fani ekalek faanaki allah ge rasulaye adi ekalek faanaki nabi kan khatim korevvi be fulay rasul kama nabi kan ekalek faana fahuga awani khatum wefa nimifa mane ki ekalek faana ki nabi kamuge rasul kamuge emme fahu sikka ege fahu rasul be kale nabi be kale aw men nuwe ekam wani nimifa ehem wima emme fahuge rasulage sharaf emme mai rasulage sharaf emme ma nabiyage sharaf emme ma emme fahuge nabiyage sharaf mi huriha sharafe libwadage ba bekalaki algon menge nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam emvima miriya misaba algon kur kollana dengonna reyaku baaki hori rukuntaka adi erukuntahuge dalilutaka agen kuriya dana allah tabaraka wa taala saharangalu agida algon menna engi eya eggotan amal kurum hiya tawfiq min war kurawash wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh